Kanongere mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza n'iki gicamunsi cya tariki 14. Ahangaha dutangiriye ni muri Kenya, aho hari inama y'aba opozisiyo ba Faci Beto. Nimurebe ibyo bihangange byose, ahubwo burya Faci Beto arakomeye, naho yari amabuye n'umugabo afite abamurwanya benshi, ahubwo n'Imana imuhagazeho. Aba bose rero turaza kugaruka kuri bimwe mu byabaranze mu nama yabo, ibyo baganiriyeho ndetse na bamwe mu bari bayitabiriye. Tukiri aho, reka mpite nkubwira yuko nagarutse muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko hano muri Nyangezi. Muri Nyangezi ibintu byamaze kuba bigenda bihinduka, aho hano muri Kivu y'Amajyepfo ubu imidugudu igera kuri 4 nanone yamaze kuba yigarurirwa na FARDC, Wazalendo ndetse n'Abarundi. Iyi midugudu yamaze kuba ifatwa, harimo umudugudu wa Bangwe, Mushenyi ndetse na Bwenda, utirengagije na Murenda. Ubu turi kuvugana kuri aya masaha urugamba rukaba ruhinaniye ahazwi nka Kahinga. Muri Kahinga harimo harabera itanura ry'umuriro, ibintu birimo birafata urundi rwego. Gusa hashimira cyane ngewe uruhande rwa leta, kuko rubona yuko rurimo ruradomina, nubwo abajya mu nama n'abakora ibiki babirimo, ariko ku ruhande rwa leta ya Kongo na yuko ingabo zamaze kwikosora, zizi icyo ziri kurwanira ndetse n'impamvu ziri kurwana. Tuvuye aho, reka nkubitire nanone hano muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko ahangaha ni muri teritwari za Masisi, Rucuru na Warikare, aho Wazalendo CMC ya Dominique Ndaruhutse nayo iri mu kazi mu buryo bukomeye. Wewe ni nani? Ni Adolphe. Adolphe. Ndio afande. Ulikuwa mkaa gani? Nilikuwa mu FARDC. Ndio. Niko FARDC tu FARDC. Ndio. Na wewe? Na mimi. Wewe jina? Bope Nikobi. Bope. Bope. Nyo wote mlikuwa muinite moya? Mu FARDC, muinite moya. Ndio. Na wewe jina? Ikwete Gilbert. Kote Gilbert. Okay. Mbogo kwete. Nilikuwa mu FARDC. Ulikuwa mu FARDC na wewe? Sasa sawa, mulitoka mu FARDC mukekuya huku Bambo, mulipita njia za wapi? Tubeba njia. Tulikuwa bafunga njoo. Tulikuwa bafunga. Siafanye na hiyo lingana. Iko sonena lingana. Biso ndi batoto kangama kana janvier amagoma ikwei. Tango gomi kwei. Akangama biso tukinda rumangabo. Ndio. Uyo kangu basi. Boli FARDC tuzagala rumangabo. Tozoyoka. Tukangamaka tukangama na biso wana misali 9 mois kuna. Formation nini te na kasho. Ndio tumona ki babimisi biso na kasho balatisi biso teni. Teni yango ko yala biso tebe ko se retrouver ko tango pe to yibi yango te ba. Atavera bandeko na biso kaka o balinga FARDC. Nde bazo talisa biso nzela ndenge ezalaki, ndio omoni ko na bandeko na bino mosusu baza kuna. Soki bokutani na bango nde bakosunga bino ndenge basulungaka baninga na bino mosusu. Okay. Nde yango wana biso pe tokimi toyela tolandeli kote bandeko na biso baza po basunga biso pe tokoma kote na unité ezali na FARDC. Ok, merci beaucoup. Approche chez nous. Kaka toza bandeko na bino, toza wabiso bana CMC, bana general domicile yokie banda karavanda kina Goma pa ya gouverneur biso bana na bebino biso tubundana kana bana wana jour à jour tubundana kana bango akalisi mu kaka mu Goma ka awa moko kaka na bitumba awa kotoyo zara kabiso tobundana na wango. Ok, merci. Zara toye bisa konzi monene nde akoyamba bino kaka awa eza kasikasika na monguna ndenge tomonike aringa aranda kabino azwa bino azongisa sima me yango toboyi toringi tokenda liboso epa ya mokonzi. Merci toseperi bango. Abangaba murabibuka, murebe iriya myenda bambaye, biriya byenda bambaye ukuntu bisa. Murabyibuka ejo bundi bano bahungu barimo barajya batera utuntu tw'utugeri n'udukofe bari canzu na za rumanga, bati Kongo tuzayifata ati mpaka Kinshasa.
bagezeyo rero basanga burya ibyo Makenga yabashutse byose cyari igipindi. Aba bose uko mubabonye bagera muri 4-5 bamaze kuba bafatwa na Dominique Ndaruhutse na Semuseye. Aba bakaba ari bo bavugwaga yuko bari kuri front line muri Kivu y'Amajyaruguru ubwo barwanaga. Aba bose rero bamaze kuba babakabacure, bashyikiriwe, bageze mu maboko atarayabo. Gusa bambaho nabonye uno mugabo ngo ni Dominique Ndaruhutse na Wazalendo ye iri seriye cyane, babafashe kandi niba mubyumvise bagiye kubafata babashyikirize uruhande rwa leta rugira aho rubajyana rujye kubitaho. Ibi rero nibyo bya bindi abantu baba bashuka, babivuga abantu bakaterana amabuye. Nabonye hari n'abantu benshi murimo murambwira atari amakuru uri kuduha ni ukuri, ati cyangwa urimo uratubeshya. Ntabwo njye nazanywe hano no kubabeshya, ntabwo mfata umwanya wanjye wo kwicara kuri media kugira ngo mbabeshye. Ni nacyo kiba cyatumye nshyiramo aya mashusho nkazana ibihamya n'ibizibiti kugira ngo mumenye yuko ibyo ndi kubabwira ntarimo ndafindafinda cyangwa atari ibyo ndimo ndapapira. Ibi byose ni ibiba byabaye. Tuvuye aho rero reka mpite nkubwira yuko tugarutse kuri ya mashusho twatangiranye. Ahangaha ni opposition yabereye muri Kenya, aho Joseph Kabila n'abarwanya Faci Beto bongeye guhura nyuma y'uko Joseph Kabila yari yarazimiye nyuma yo gukatirwa igihano cy'urupfu na leta ya Kinshasa. Ibyo abantu benshi batagarutse bemeranya nabo, bavuga bati ibingibi ni ukutwigirizaho nkana, ibingibi ni ugushaka kugira ngo bamuzize impamvu za politike. Bamwe rero mu bitabiriye iyi nama ya Joseph Kabila harimo uwo bita Matata Ponyo, hakazamo Seti Kikuni ndetse na Frank Diango. Aba bamaze kuba bari muri Kenya, ariko nanone hari abari bitezweho kandi bari bahawe ubutumire nyamara batahabonetse, barimo Katumbi, hakazamo Fayulu ndetse na Sesanga. Abo uko ari 3 ntibahabonetse, nyamara ni bamwe mu bari mu ruhande rumwe na Joseph Kabila ariko batagiyeyo. Ntekereza yuko kimwe mu byatumye batajyayo ni amagambo cyangwa ni ubutumwa bwatanzwe na leta ya Kongo bwavuze yuko umuntu wese uri bujye muri iyo nama ya Joseph Kabila atazagaruka mu gihugu, atazongera gukandagira Kinshasa. Bityo rero Fayulu na Katumbi n'uyu ngo ni Sesanga bakaba bavuze bataho kugira ngo tureke igihugu cyacu, tureke ino nama. Iyi ni Inkubi Official TV, bashimiye cyane mwe mwese kandi muba mukomeje kugenda mutwereka yuko turi kumwe gatanu ku kandi, basaba ngo ntimuze kugenda mwibagiwe gukora like, ntimwibagirwe gukora subscribe niba ari bwa mbere mugeze aha, kandi ntimwibagirwe kuba washaringa mu gihe bigushobokeye. Ubundi reka mbabwire ngo mukomeze kugubwa neza, nge turaza gusubira mu masaha y'umugoroba tumenya ngo ese imidugudu 4 yafashwe muri Nyangezi FARDC irayigumanye irayiraranye cyangwa bayiyambuye. Ese izi nyeshyamba za AFC zaba zabashije kwihagararaho? Ibyo byose turaza kugaruka tubirebera hamwe mu masaha y'umugoroba, ubundi aho mwerekeje amaboko muhahe muronke. Vous êtes américanisé. Il y a beaucoup de... C'est la star de X. Ça va. Karibu. Umepoa. Comment ça va? Oui, ça va.
Buda. Eh boy. Na sepeli na yi grand frère na nga. Ya Théo na biso. This video is not default to promote any terrorist, violence or hurting. Our purpose and target is to inform and to teach, not to hurt anyone wherever. And I repeat that we never made this video to promote any terrorist or to promote violence or to promote any hurting. And our purpose and our goals is to inform and to teach, not to hurt anyone.